Mejojua perpulungan Tuhan, serayan Tuhan, ija pape kamringan, ibas paksa enda sekita kubas bahan sermon ke baktin minggu tanggal 10 Mei 2026. Mari sinahan info kasyota ibuat ibas Yohanes 10:6 ayat 20 bagian katana. Tuhu aku reh ibas bapa nahri janah nggore kudoni enda. Tapi kenduari kutadingken modoni enda mulihken aku ndahi bapa. Si jadi bahan ogenta ibuat ibas perbahanan rasul sada ayat 10:2 10:4 bagian katana kenca bage mulihken rasul-rasul i uruk setonari ku Jerusalem. Uruk dauhna kira-kira sada setengah kilometer i Jerusalem nari. Kencase i Jerusalem laus ia kuloteng rumah inganna numpang. Kala enda me Petrus ras Yohanes, Jakub ras Andreas, Filipus ras Thomas, Bartolomeus ras Matius, Jakub anak Alpeus, Simon pejuang ras Judas anak Jakub. Tutus Athena Krina ras Artoto. Ikut pe diberu bagepe Maria nande Jesus ras senina Jesus. Terjang jenda karena pengogenta ibas minggu enda janasi jadi bahan khotbah ta ibuat ibas Mazmur 30 sada ayat 10 ayat 10:4 bagenda katana. Mekuah min atendu o Tuhan sebab aku ibas kinisran besar matangku ndekah satangis lalit siti pe gegehku, wari-wari geluhku kudalani ibas kepiceten, tangis aku pegendek umur geluhku, kote aku perban kinisranku, seh maka ngomuk-muk pe tulan-tulanku. Pergeluhku jadi pertawan, man imbang-imbangku, teman-teman sada kesain megombang man bangku. Kerina kalak si nandai aku, sengget ngidah aku. Tupung kami simbol kiam ia kerina. Ipe balina aku ras barang sila terpake, dingen ilupa kena desken kalak mate. Ku begi imbang-imbangku erkusik-kusik, maka kebiaran lid sekelewatku. Erpekat ia ngelawan aku, isura kena munuh aku. Terjang jenda karena bahan khotbah ta si jadi tema man banta emakap ngarapkan perkuah ate Tuhan. Ngarapkan perkuah ate Tuhan. Serayan Tuhan, kekelengan ni Tuhan, minggu enda emakap minggu eksaudi. Minggu eksaudi si ngo semal, ngo siteh, simbabai kita, eksaudi makap begikan min o Tuhan. Begikan min o Tuhan. Jadi jenda lid pemindon man Tuhan gelah Tuhan megikan sora puso. Jana minggu eksaudi enda makap minggu kenca kenangkihan Tuhan Yesus. Kenca Yesus nangkih ku surga, jana so penusur kesah si badia entah pe Pentakosta. Maka kelang-kelang kenca Yesus nangkih ku surga raso penusur kesah si badia me eksaudi. Kecibal ibas minggu eksaudi enda desken ajar-ajar. Ajar-ajar singgung ngidah Yesus nangkih ku surga. Jana isuru guna nemai kesah kai si ipadan ken di bata kecibal si ilakoken paksa si makap ertoto ngarapkan penampat Tuhan janah nimai kerehen kesah si badia bagi si padan ke di bata. Senina dengan turang minggu eksaudi enda ibabai kita arabahan Mazmur 30 sada ayat 10 10:4. Mazmur 30 sada ayat 10:4 enda ibagi kami menjadi dua bagian. Makap ayat 10 sampai ayat 10 sada erkawitan uga
Daud entah pe pemazmur nurikan karena kini seran simberat jadi bas dirina. Arah mazmur endandai si ida uga Daud ngatakan nurikan kini seran simberat kel sangana ialah kena i gambar kena alu ngatakan maka mekuah min atendu aku o Tuhan sebab aku ibas kinisran, besar mataku dekaksa tangis. Biasana kalak si besar matana dekah tangis, dekah teriluh. Ngatakan ca arasienda si ida perasaan Daud, maka ceda kel Atena, jana ceda Atena waktu yang panjang dekah. Langa dikentisi tangis kita, miska lanai tangis labo besar mata. Tapi Daud ngatakan ca mekuah minatendu berarti ngom berat. Adi biasana dilakin dekah tangis berarti sekel menekna akapna lah terjeng matana ngo besar. Tapi ikata kena pe ijenda makana lanai ergegeh. Lanai ergegeh. Daud ngejapkan lit tekanan batin sirbahan celana ia megegah. Bagi siteh perbeben sialakan Daud. La terjeng banci si katakan lit paksana iya ayak Saul jendai lit ka pengalaman na iya ayak anakna si sura-sura gunang hancurkan kini rajanna rikuras tangan kananna si sura-sura nabuhkan iya lit tekanan batin si igejap kena maka lana ergega maka nakala si igejapkan tekanan batin berefek kunang dangi kulana pilanai ergega bansi jadi li pengalaman talatik siaka berukur gagah tak erkai pilanai li lalai kita ngasup erkai pe perangker kai kuncina bas perukuran dai maka na si petelukan Daud ngatakan kini seran simberat jadi bas dirina wari-wari geluhku kudalani ibas kepicetan tangisku pegenda umurku kote aku bas kini seran kuseh makana ngomuk pe tulan-tulanku. Ngatakan ca Daud gejapkan wari-wari kegeluhan kula ngadi perbeben ereh. Lit lala perbeben na si jadi ibas kegeluhan na. Perbeben si jadi sila ngadi bahan ca muk tulan na. Perbeben mereken ngaruh kesehatan kula. Lanai semangat, nakan lanai terpan, mata lanai tertundukkan, erdahin lanai semangat, piak dungna, muk tulan-tulanku, turah pinakit kote rasi di bana. Arak sienda banci si idah maka, paksa sie Daud ngejapkan stres berat. Stres berat, arkitekan tekanan perbeben sila ngadi-ngadi. Ayat 10:2 se 10:4. Igejapkan Daud kape perbeben ela terjeng bas dirina tapi rehna bas kala si debanari makap sekelewatna. Daud ngejapkan ibas posisi ia sangana ngalaken perbeben ia jadi pertawa-tawan kala. Kata pertawa-tawan kala emang artina ngejek ndabuhken itawai labo ngatakan apresiasi tapi tawa ndabuhken bagai megombang kalak, megombang sada kesain temanku man bangku. Igejapkan Daud iya, jadi kalak si kitik, ipekitik. Makana kerina teman-teman nadingken tupung idahna aku, simberas aku kiam iya kerina. Lid perasaan Daud ijenda secara sosial dia terisolasi. Itadingken lanai kalak mengayak manbana petembil kel paksa ia megegeh erkuasa
enterem temanna, tapi tupung ia ngalakan kinisran, kerina kalak laos. Habis manis, sampah dibuang. Tupung lid gegeh enterem kalak reh, tapi tupung lid kinisran itadingken me, igejapkan Daud. Arasienda lid perubahan situasi. Inanami Daud, lanai lid dukungan kalak si deban, lupakan. Desken barang si lanai terpake, nina. Adina lanai terpake, ibuang. Adina bahasa Indonesia bejana yang pecah, nina. Adina bejana ibuang lanai terpake, ianggap sampah, lanai erguna. Bagaikan ngelit penggejapan si inanami Daud, lanai ia erguna, ibuangkan kala. Enterem kala erkusik-kusik guna munuh ia. Ngatakan ca, lid keterancaman, kebiaran, nangdangi, kegeluhan Daud enda. Bagaimana kinisran si cukup mesangat si nanamina, semakala nailit temanna, raslanai akap nalit ingan si tenang. Pas paksa si tuhu-tuhu pusukna segetemna kebiaran. Makana erdandankan si bagi si kata kena ayat 10 dai. Mekuah min atendu aku o Tuhan. Tupung Daud ngejapkan situasi terpuruk si sada edandai. Sada kel siarapkan Daud makap kempak Tuhan. Mekuah min atendu. Berarti Daud ijenda nimai Tuhan, amin na pesangana, perbebensim berat. Mekuah min atendu aku, begiken min o Tuhan. Berarti Daud ngarapkan perkuah ate Tuhan. I tengah perbebensim mesangat, pemazmur fokus man Tuhan. Babana pusuhna ngarapkan perkuah ate di bata, turikan na kai si nanamina, katakan na kai si irasa kena, kegeteman pusuhna, ertoto ia gelah ibagikan Tuhan. Nah, kekelangan ni Tuhan, endama sinanami Daud. Bas ngalakan kini seran simberat kai dage perlu silakukan. Banci jadi kita pernah ngalakan kini seran si bagian rupana. Kita dekat dengan Tuhan, kita tutus erdibata, tapi lid perasaan kita ibuang rasa dibana. Nimai kuasa dibata kai dage silakukan, lajar arah, ajar-ajar. Si itadingkan Yesus laus ku surga, sebab surga ingan dibata kap, ingan nakap. Kenca laus Yesus nadingkan ajar-ajar, mulih ajar-ajar enda, kai silakukan na patuh. Amin na pelanga itakna, langa bo idakna kai kari si jadi, tapi ajar-ajar enda patuh, ersada arih, lanai ngeluh erbana-bana, lanai egois. Bagai pe iarapkan ibas kita ngalakan situasi menanti, patuhlah menanti janji-janji Tuhan. Ngeluh ibas kinir sadan, persada arih, raskala si tuhu-tuhu, sada pengejapan, sada tujuan. Lana yang geluh erbana-bana. Makana arah perbahana Rasul enda itu riken pe. Karena gelar-gelar ajar-ajar. Riku ras keluarga Yesus penggo ije ersada. Jadi luar biasa kap kami. Ije enda benar kesaksin. Uga senina nande Yesus penggo ikut ras ajar-ajar enda nai. Ngatakan ca bas nimai perlu kalau kinir sadan. Bas ertoto perlu kinir sadan. Ertoto ialah ngadi-ngadi. Terus menerus megenggeng. Silakukan kala enda. Ibas ni mai perlu kelah ngadi-ngadi ertoto. Pulung ras-ras. Amin na baru dengakal kebenen. Lid kebiar ras ketidakpastian. Tapi sada sila ngo itadingkan ajar-ajar enda ertoto. Akap kami enda pe penting. Ibas kegeluhan ta. Kai pe si terjadi. Ula ngadi ertoto. Adi bahasa Yunani bertekun enda pro karatero nina megenggeng. Terus menerus setia tidak meninggalkan. Situasi la air bahan saya nadingkan persadaan geluh bas pertoton. Sebab sadar kita makanya kita tidak mampu tanpa kuasa Tuhan. Engkai maka perlu kita terus ertoto, sadar kita, labo kita ngasup tanpa kuasa
Tuhan. Maka arsada arih bahasa Yunani na ngatakan homo tumadon, artinya satu hati, satu tujuan, harmoni bersama. Bukan berarti selalu sama pendapat, tetapi memiliki fokus yang sama, pengharapan yang sama, kepatuhan man Yesus. Makana kala enda tuhu-tuhu ngosada tujunna ibas paksa si. Nah, arasienda kekelengan Tuhan kai dage banci pengkenai na man banta. Banci jadi ibas minggu eksaudi enda bas minggu eksaudi enda banci lead pengalaman kegeluhan ta si tuhu-tuhu kita ngalakan perbeben simberat. Perbeben simberat jadi ibas kegeluhan ta. Ibas kita nimai uga dibata cidahkan kuasana. Maun latih siakap bas nimai. Nimai langa pasti langa si idah kai ulihna. Lit tertekan, lit stres kita. Paksa si katakan lagi man Tuhan bali res daud-dai. Tupung nimai katakan man Tuhan ari nakina kitab denden 60 siwa. Katakan man Yesus di melungan kam. Tah nakap suwindu, to dahikan ia di masyarakat. Enda ituliskan pendeta J. Garden. Singajuk kita tupung mesra melungan siakap katakan tungtungkan man Yesus. Dan salah sada cara nambari kita ibas sakit tanari, ibas pusuh tanari. Si peduakan bas nimai penapat di bata tetaplah patuh. Geluh ibas kinir sadan. Jana tetaplah artoto, ulah tadingkan Tuhan. Si petelukan, gelem kini teken, bagi info kasiota. Makana Tuhan reh na bas di batanari, reh na bas surga nari, reh kudoni ena, mulih ia ku surga, ngatakan jali janji perlu gelem, kini teken perlu gelem, gelah, melala sila terukuri kita si muhuling sikap kedibata, man banta, bagi doa ajar-ajar enda benakan terbangun na gereja bagaimana iarapkan kita. Bas kini genggengan tekari teridah pembangunan iman yang luar biasa bas dirita. Bagaimana makap kami makana ibas minggu eksaudi enda mari tetap ngarap kempak perpuah ate Tuhan pediat ndesken krina mandibata begikenlah ojahwe. Baginda makap kami, selamat mempersiapkan bahan khotbah Tuhan si masu-masu. Shalom.